Apple nam je predstavio nove uređaje na njihovom Glow Time eventu i u ovom videu ćete saznati da li su ovogodišnje inovacije vredne upgrade-a sa starijih uređaja. U prva 2 minuta ovog videa ću prokomentarisati nove uređaje, a ostatak videa bih posvetio glavnom fokusu eventa iPhone 16 i 16 Pro. Hajde da krenemo od Apple Watch Series 10. Novi model je tanji, ima malo veći ekran koji je zaobljeniji u odnosu na prošlogodišnji model. Tu je i novi čip koji doprinosi još preciznijem pregledu našeg zdravlja i dostupan je u novim bojama. Apple voli da ubacuje fancy termine u svojoj prezentaciji kao što ovaj sat je po prvi put predstavljen sa širokouglavnim OLED displejem. Da, ali prošlogodišnji model je imao OLED display. Promjena je u jačem osvetljenju, pogotovo kada se sat gleda pod uglom. Sve u svemu ne vidim baš previše promjene u odnosu na prethodni model, tako da upgrade bih preporučio onima koji žele da imaju još precizniji uvid u svoje zdravstvene podatke. Apple Watch Ultra 2 je dobio novu boju. To je to. Predstavljen je i AirPods 4 za koji kažu da su najudobniji AirPods ikada. Ovdje je napravljen značajan skok zato što AirPods 4 ima H2 čip umjesto prošlogodišnjeg H1 koji se nalazi u AirPods 3 i sa novim čipom su dostupne i high-end funkcije koje su ranije bile rezervisane za najskuplje AirPods Pro 2. Funkcije poput adaptivnog zvuka koji prilagođava jačinu u odnosu na spoljašnju buku, a zatim prepoznavanje razgovora koje smanjuje zvuk kada započnete razgovor i prostornog zvuka koji umjesto stereo zvuka pruža trodimenzionalni doživljaj. Za mene je možda najveći update Active Noise Cancellation ili aktivno poništavanje buke. Ne znam do koje mere je to moguće sa slušalicama koje ne prekrivaju u potpunosti ulaz u ušni kanal kao što to rade AirPods Pro ili Pro 2, pa me zanima koliko je ova opcija delotvorna u poređenju sa AirPods Pro 2. I naravno tu je jedna velika inovacija, a to je da ćete AirPods 4 moći da punite sa USB-C kablom. Upgradeovane su i AirPods Max slušalice. Šta je novo? Imate nove boje i možete ih puniti sa USB-C kablom. Simpatično mi je kako Apple umije da predstavi tako elementarnu stvar na toliko spektakularan način, ali mi je svakako drago da konačno sve uređaje možemo puniti sa USB-C kablom. iPhone 16 je naravno zvezda večeri i imamo nekoliko novina. Prva je keramička zaštita ekrana koja ima 50% veću izdržljivost u odnosu na prethodnu generaciju. Pitanje je kako Apple meri izdržljivost, ali verujem da će biti manje razbijenih ekrana nego ranije. Tu je i novi raspored kamera koji je sličan onome sa starih iPhone modela. Sa jedne strane imam osjećaj da se ovakve promjene dešavaju da bi korisnici imali osjećaj da kupuju nešto novo. Sa druge strane, ovaj raspored ide u prilog nove funkcije Spatial Video, koja omogućava korisnicima Apple Vision Pro uređaja da ponovo dožive slike sa 3D efektom. I ovo je veliki moment za 5 ljudi u Srbiji koji posjeduju Apple Vision Pro. Kamere su unapređene, širokouglona kamera sada ima autofokus. Autofokus nije novina zato što ju je imao prošlogodišnji iPhone 15 Pro. Uobičajeno je da opcije koje su bile ekskluzivne za Pro modele sljedeće godine postanu dostupne i za obične modele i to je skroz opravdano s obzirom na cjenovnu razliku. Dugme za akcije koje je 15 Pro već imao se sada nalazi i na iPhone 16. Također, novo dugme za kontrolu kamere deluje interesantno. Iskreno, dugme za akcije koristim možda 1 ili 2 puta mesečno, ali dugme za kameru obećava puno. Ako dugo držite dugme, otvorit će se Visual Intelligence, koji radi slično kao Google Lens, dakle prepoznaje šta vidi i pretpostavlja šta želite sa tom informacijom. Na primjer, ukoliko usmerite telefon prema jednom posteru, onda će dodati u vaš kalendar detalji eventa, koji datum, koje vrijeme i tako dalje. Kratkim pritiskom dugmeta se otvara aplikacija za kameru, a pomeranjem prsta gore ili dole možete podešavati zoom. Blagim dvostrukim pritiskom otvaraju se podešavanja dugmeta, na primjer za kontrolu softverskog otvora blenda prilikom snimanja portreta. Sve to zvuči zanimljivo, ali ostaje pitanje koliko će ove opcije koristiti jedan prosječan korisnik. Ne znam ni ja koliko ću koristiti ovo dugme sve dok ne isprobam. I kad smo već kod toga, ukoliko želite da čim izađe novi iPhone 16 Pro, uporedim taj telefon sa 15 Pro, lajkujte ovaj video, subscribe i ostavite komentar podrške. Što se tiče baterije, baterija je veća. To je sve što su rekli na Apple eventu, koliko je veća ne pitaj, samo ga kupi. Veliki napredak vidimo u čipu telefona. Ovogodišnji A18 zamenjuje A16, što je skok od 2 generacije. To znači da imamo 30% bolji procesor, 40% bolju grafiku i 100% brže mašinsko učenje koje je potrebno za veštačku inteligenciju.
Pored svega ovoga, čip je energetski efikasniji, tako da pored svih ovih performansi ćemo trošiti manje baterije. Ovo je poprilično veliki skok, veći nego što smo videli kod prelaska sa druge na treću generaciju kod Snapdragon 8 čipova u Android svetu. Kroz celu prezentaciju se provlačila ideja da je iPhone 16 napravljen imajući na umu Apple Intelligence. Apple Intelligence je Appleova nova veštačka inteligencija koja ima sledeće mogućnosti. Da kreira custom emojije i slike, može da sumira sadržaj e-mailova ili poruka, kada nam se, na primjer, pojavi notifikacija, umesto da vidimo prvi red, poštovani gospodine, obaveštavamo vas da 3 tačke, ne vidimo šta je dalje. Apple Intelligence će da sumira tu poruku i vidjet ćemo sadržaj zapravo. Vidjet ćemo nešto, na primjer, ističe vam ugovor do kraja septembra, obnovite je. Moći će da ukloni neželjene objekte ili osobe sa slika. Postojeći novi focus mod pod nazivom Reduce Interruptions, što znači da nam neće iskakati notifikacije kad nam neko lajkuje sliku na Instagramu, nego će Apple Intelligence da proceni šta je zapravo važno. Ako mi žena pošalje gori kuća, to će vidjeti. I moći će da prepravi naše poruke i tekstove kako bi zvučali prefinjenije i gramatički ispravno. Sve su to manje više opcije koje smo već videli kod konkurenata. Da li će Apple biti bolji? Ne znam, nisam baš siguran zato što realno Google prednjači u integraciji veštačke inteligencije u različite proizvode. Pogledajte samo koliko je Google asistent godinama unazad bolji od Siri. Siri je možda najslabija tačka Apple ekosistema i poznata je po tome da ne može da odgovori često ni na elementarne zahteve i često dobijete odgovor I don't know, but I found these results on the web. A ja vozim i ne mogu da vidim šta je na webu. Evo jedan primjer. Hey Siri, how much is 50 euros in Serbian dinars? Here's what I found. I čak neće ni da mi izbaci na ekranu koliko je, nego izbaci mi neke web sajtove i sad ja tu moram da uđem. Međutim, Siri konačno ove godine dobija verovatno najveći update ikada, zato što će moći pomoću Apple Intelligence da odgovori ne samo na jednostavne zahteve, već i na kompleksne zahteve. Na primjer, moći da kažem Siri, pošalji moje ženi sve slike sa jučerašnjeg izleta i Siri će to da uradi, što mi je wow, ja ću to definitivno koristiti. Pitanje koje imam je koliko će Apple Intelligence značiti nama na srpskom govornom području, koji se svaki dan dopisujemo na srpskom i primamo i šaljemo mailove na srpskom. Da li će Apple Intelligence razumeti srpski tekst? Apple je najavio da će imati podršku za najpopularnije jezike, za 5-6 novih jezika, tek sledeće godine. Kada će srpski jezik doći na red, iskreno nemam pojma. Kad izađe iPhone 20, 25, realno nismo baš neki prioritet. Nadam se da će AI biti za 2-3 godine toliko napredan da apsolutno neće biti problem da razlikuje jezike i moći će normalno da funkcioniše na svim jezicima. Sve u svemu, ima dosta novina, nije loš update, Apple Intelligence je nekako u fokusu, ali Apple Intelligence će biti dostupan i na prošlogodišnjim modelima. Da li će ovde brže raditi? Pretpostavljam da hoće, s obzirom da imamo mnogo jači i bolji procesor. Razočaralo me što i dalje imamo ekran sa osvežavanjem od 60 Hz, dok gotovo svi konkurenti imaju ekrane od 120 Hz. Dakle, da li vredi upgradeovati sa iPhone 15 na iPhone 16? Rekao bih da onima kojima su igrice važne, zato što će sada moći da igraju high-end igrice. I također bih rekao da onima koji vole da fotografišu i da snimaju, zato što imamo određena poboljšanja u glavnoj kameri, a što se tiče širokougaone kamere, imamo autofokus, što znači da će i makrofotografije biti bolje, tako da ovo jeste jedan značajan upgrade. I na kraju dolazimo do iPhone 16 Pro i Pro Max. Imao sam baš veliko očekivanja. Da li Apple ispuni moje očekivanja? Sad ćemo da vidimo. Izgled se nije baš menjao, ali imamo veće ekrane, umjesto prošlogodišnjih 6,1 i 6,7 inča, sada imamo 6,3 i 6,9 inča. Opet vrlo malo informacije o bateriji, jedino što su rekli je da imamo brže MagSafe punjenje i da iPhone 16 Pro i Pro Max imaju najbolje baterije na iPhoneu ikada. Novi A18 Pro čip ima odlično hlađenje i neverovatne performanse koje doprinose mom omiljenom delu kada je u pitanju telefon, kamera. Glavna kamera i dalje ima 48 megapiksela, ali senzor je unapređen pa brže beleži informacije.
možemo brže da pravimo slike, ali ono što je mene lično najviše oduševilo je mogućnost telefona da snima u 4K rezoluciji pri brzini od 120 frame-ova u sekundi, što znači da telefon dok snima u 4K rezoluciji pravi 120 slika u jednoj sekundi. Ja se profesionalno bavim videoprodukcijom i sve snimam u 4K u 60 frame-ova u sekundi zato što mi to daje fleksibilnost u video montaži. Ukoliko negde postoji potreba za usporavanjem videa, to lako mogu da uradim. I želja mi je uvek bila ja kad bi mogao da snimam 120 frame-ova u sekundi u 4K rezoluciji i krajem septembra to će biti konačno moguće. I kada je u pitanju ova mogućnost na telefonu, ovo nije neki marketinški trik, zato što Apple je predstavio kako izgleda snimak od 120 frame-ova u sekundi kada je usporen. I mislim da rezultati govore za sebe. Širokougaona kamera je 48 megapiksela. Sviđa mi se da će konačno kvalitet širokougaone kamere biti sličan glavnoj kameri i neće se vidjeti tolika razlika kada prebacujemo kadar sa glavne kamere na širokougaonu. iPhone 15 Pro je imao optički zoom od 3 puta, a 15 Pro Max je imao optički zoom od 5 puta. Ovaj put i jedan i drugi model dobijaju zoom od 5 puta. Neki su uzbuđeni zbog toga. Ja sam iskreno više volao zoom od 3 puta, zato što sedimo za stolom, hoću da uslikam portret, uvek koristim zoom od 3 puta kada slikam portret. Ako kupim novi iPhone, sad ću morati da ustanem od stola, da napravim nekoliko koraka nazad i da slikam portret, jer mislim, ok, moći da koristim 2 puta zoom sa glavne kamere, ali šta ja znam, u nekim situacijama to može biti dobro, u nekim situacijama će mi faliti zoom od 3 puta. Imamo 4 mikrofona usmerena u različitim pravcima, što nam omogućava da naknadno podešavamo zvuk. Naprimer, mogu da izaberem da li hoću da čujem osobu koja govori ispred mene, koliko želim ambijentalnog zvuka da uključim, koliko želim ambijentalnog zvuka da suzbijam. Baš me zanima kako će to da funkcioniše. Vidjet ćemo na testu. I naravno, kao i na običnom iPhoneu 16, i ovdje je prisutno dugme za kameru. I sada dolazi posljednje pitanje, da li vredi upgradeovati sa iPhone 15 Pro na iPhone 16 Pro ili Pro Max? Pa moram reći da nisam baš siguran. Nisu me ubedili. Iako, videli ste, ja jesam pokazao oduševljenje kad sam video 4K 120 frame-ova u sekundi, ali to je nešto što bih ja kao producent videa koristio u specifičnim situacijama kada znam da mi je potreban jako dobar slow motion i to bih koristio, možda jednom mesečno, 2 puta mesečno, kada pravim neki content. I koliko će to biti potrebno prosečnom korisniku, zato što svakako, mislim, jeste, jako je lepa opcija koju su predstavili na Apple eventu, da kad snimite video, onda ćete moći u Photos Gallery da štelujete da li hoćete u normalnoj brzini, pa da li hoćete 50% brzine, pa da li hoćete 25% brzine. I sve je to zanimljivo da se čovjek malo poigra s tim. Ali ako snimamo sve u 4K, u 120 frame-ova u sekundi, pa memoriju telefona ćemo napuniti u roku od odmah. Moram reći da su moji zaključci zasnovani na pretpostavkama, dok ne budem držao i jedan i drugi telefon u svojim rukama, neću baš moći tačno da kažem, sad da li ovo baš vredi ili ne vredi. Tako da ukoliko vas zanima jedan takav test da uporedimo iPhone 16 Pro i 15 Pro, pretplatite se na ovaj kanal, lajkujte ovaj video, ostavite komentar. Meni znači svaki vaš komentar, odgovorim na svaki komentar uvek i jesam zahvalan ukoliko vam znači sadržaj koji kreiram. A do tada, ukoliko želite da vidite moje poređenje najnovijeg Windows laptopa sa Snapdragon X Elite čipom i ovog laptopa Apple MacBook Air M1, kliknite na ovaj video.